Sernal, libre, fakes. Puro ng press, malakas. Elos pa gets the rebound to Sikat. Sikat, muling nagtitimon. Sikat, harassed by Ramos. Elos pa. Bang! 3! Ramos. Siya ang may tanga ng bola. Libre sa Sumaliwan. Sumaliwan, drive. Winning. Back to Ramos. Fakes. Salunga. 10 seconds. Salunga. Salunga, step back jumper. Wala, rebound by Aquino. Basangan. Basangan. Nakawala. Basangan. Ang ganda naman ng pass kay Malyari. Wala lang. Malyari binawi. Yes. It's scored by Mr. Malyari. Ramos. Nagkalang papasahan. Salunga, libre na naman. Tolentino. Tinatawan, Tolentino. Muscle zoom. Score! Sikat. Elos pa. Bang! Another 3 para sa ating MVP. Ramos. Ramos to Tolentino. Naman. Sikat. Naghanap ng papasan. Inside to Malyari. Elos stop. To Aquino. 10 seconds. Sikat. Cross. Sikat. Drive. Sikat. Ang ganda ng galaw. To catch the rebound again by Sikat. Elos pa. Libre na naman. Wala. Aquino. Rebound ni Tolentino. Tumaliwan. 5 minutes 24. Sikat. Elos pa. Sikat. Malyari. To Elos pa. Back to Sikat. Sikat. Drive. Short stop. Wala. Rebound and ball goes to konti lang. Sikat. Basangan. May tangan. 5 minutes. Basangan. Dumidiskarte. Ang ganda ng pass kay Aquino. Aquino, babae. And we have a whistle. Outside. 12 seconds. Aquino. And there's a whistle. His foul rep. Foul number 27. That's first personal foul by Mr. Bukusor. Sub rep. CJ out. Lacrae. Fourteen seconds to shoot. Malyari. Elos pa. 10 seconds. Wala. Rebound by Mr. Salunga. Marcos. Tumaliwan. Intercept. Outside. 18 seconds. Stop. Sabrek. Pangilinan to Marcos. Drives. Lose the basketball. Aquino. Elos pa. Outside. Pangilinan. Tumataga. Pangilinan. Naghanap ng papasan. Pangilinan. Drives. Marcos. Libre sa tres. Bang! (27-32). Inside pass to Aquino. Aquino. Speed. Using the glass. Wala. Big rebound by Marcos. Back to the point guard Pangilinan. Didiskarte muli. Pangilinan. Haras may basanga. Marcos. Another 3. Kawai! 3 minutes 40. Sabas. Nagtitimon. Cross. Almost. Marcos. Sabas. Get the basketball. Elos pa. Libre sa tres. Page pala. Aquino. Short stop. Wala. Rebound by Marcos. Pangilinan. Hindi na baba ang bola. Sabi niya, easy lang.
Pangilinan. Libre sumataga. Wala. Rebound by Sabas. Sabas. Libre inside. Outside. Pangilinan. Pangilinan. Di makawala sa depensa ni Pasangan. And offensive foul by Vincent Barona. Libre, Lespa. Pangatlo. Lacroix. Pupukol, babawi, wala. Rebound. Masalin by Mr. Mataga using the glass. Pasangan. Pagkatelepasa kay Malyari. Malyari, hindi makawala. Long pass. Lacroix against the basketball. Lacroix. Haras by Sabas. To Pangilinan. To Lacroix. Step back. Fakes. Mataga. Libre. What's the call rep? Knuckle play. Simple tayo. 2 minutes. Barona. Knuckle play. Barona. Basket is good. Dating niya ng foul. Foul jersey number 7. Sabrot. Thirteen foul by the Roomar. Sabrot. Mataga. Wala. But Serna against the rebound. Pangilinan. Serna libre. 10 seconds. 10 seconds to shoot. Pangilinan. 5 seconds. Pangilinan. Ready for the basket. Pangilinan. Revenge. Wala. Rebound by Sabas. Sabas ang namadali. Ito Pasangan. Ito Lespa. Sabi niya. Kay Sabas muna. Sabas. Right. Sabas. Pinatong bola. Score. Pangilinan. 1 minute 25. Marcus. May tangan. Dumi diskarte. 10 seconds. 10 seconds to shoot. And waiting for the basket. Barona. Masalvin. Wala. Rebound by Sabas. 1 minute 7 seconds. Sabas. To Pasangan. To the wall. Wala. Pangilinan. 55 seconds. Lacroix. Marcos libre. Using the glass. Binenta pa sa ere. Wala. Rebound by Aquino. 46 seconds. Pasangan. Hindi pa sa ere. 41 seconds. 41 seconds. Inside pass. Lacroix libre. Lacroix. And there's a whistle. Sabas. Pasangan. Pupukol ng 3. Bang! That's a close up. Three-point baskets count. Number 8, pushing foul. And warning for... First try of Cernal. Basket is good. Second try and good again. Shot clock sped 22 seconds. Ito na, kapit. Pasangan by tangan. Sabas, block. Barona, libre. Lea. Waiting for the basket. 4 seconds. Sabas, Pasangan. And that's there in the second quarter. The score, 47-45.
Butison. Kung tumaliwan, hindi naka-ready. Kung hindi mawala ang bola at tuloy na nga nawala. A turnover by the Blue Trio. Aquino drives. Aquino, gandang galaw. Score! Tumaliwan. Butison. To Lacre. Lacre, tubukol ng tres. Wala. Rebound by Elospa. To the point guard, Basangan. Basangan. Sanchez. Alvarez drives inside. Layup. Wala pa rin. Alvarez. Finally, 2 points by Mr. Alvarez. Tumaliwan. Tumaliwan. Back to Butison. To Tumaliwan. Drives. Cross. Back to Tumaliwan. Ang higpit ng Butison. Butison. Wala. Basangan. Basangan. And we have a whistle. A pushing foul. Basangan. Sanchez libre. Drive to Elospa. Step back. Back to Sanchez. Sanchez. Layup. Score. 2 points by Mr. Sanchez. Butison. Butison. Drive. Butison. Layup. Wala. Rebound by Alvarez. To Basangan. Basangan nagmamadali. Basangan. Cross. Speed. Ang katagalaw. Mukhang yaman ito. Ginogo na babo. Butison. Kedak na po tayo. Kedak. Tumaliwan. Tumaliwan. Taas to the brother. Tumaliwan. 10 seconds. Tumaliwan drives. Tumaliwan. And we have a whistle. Foul jersey number 8. 47-45. Basangan. Basangan. Cross. Libre si Sanchez. Sanchez drives. Wala ang bola. Outside, but the ball goes to one more. 10 seconds remaining. 10 seconds to shoot. Elospa. Inbounding. Elospa to Aquino. Aquino drives. Aquino nakagawa ng paraan. Wala. Rebound by Lacre. Lacre intercept. Tumaliwan gets the rebound. Tumaliwan to Butison. Easy 2 shots by Mr. Butison. Basangan. Basangan. Tinatansya. Cross. Spin. Libre si Aquino. Pupukol ng press. Wala. Rebound goes to Elospa. Lipat. Top board. Score. 49-47. Tumaliwan. Downtown. Bang! Basangan. To Sanchez. Sanchez drive inside by Alvarez. Throw jumper. Alvarez using the glass. 2 points. 52-49. Tumaliwan. Gusto ko rin ang bola. Tumaliwan. Drives. Nawala ang bola. Almost intercept. To Tolentino. Wala. Tolentino. But there's a whistle. Basangan. Basangan. Lolok pass. Malakas ang pasa. Rebound by Salunga. Butison. Nagtitimon. Tumaliwan. Passer is good. A pinabang foul by jersey number 11. Sanchez. $57-49. Time remaining 4 minutes 10 seconds. Sanchez babawi. 2. Butison. Butison sumalaksa. Butison layup. Wala. And there's a whistle. Foul jersey number 00 Sabas.
Warning for penalty. First personal foul will be Mr. Sabas. 14 seconds to shoot. Wait for the clarification. Sabrad. Tumali one out, Pangilinan. Pasangan to Sabas. Drive. Sabas, pinalawa. And there's a whistle. Here's foul rep. Foul number 0, Saluna, pushing foul. Foul rep, Valentino out. First shot, no good. Third quarter na po tayo. Time remaining 3 minutes 44. And the second shot, basket is good. Counted po yun. 59-53. Anim na kalamangan ng mga full trio. Tumaliwan. Pupukul ng press. Basangan, Tumalyari. Sanchez, libre, babae. Bang! Agad free throw. Dito ng putok. Sunod-sunod na tres. Tumaliwan. Iisa pa ba? Pero ang depensa ni Sanchez napakipit. Ang ganda ng screen. Pangilinan. To Butison. Ito Pangilinan. To Salunga. Short jumper. It's score! Basangan, behind the back. Basangan, cross, ang ganda ng galaw. Speed to Elospa. Sabas, leaving si Sanchez. Drive, floater, wala. Rebound by Pangilinan. Pangilinan. 2 minutes 35. Butison to Maliwan. Wala. Rebound by Salunga. Pila ng foul! This foul rep. Counted good. Foul 2 minutes 24. Basangan. Libre si Sabas. Bang! Another 3 points on the run mark team. Pangilinan, di diskarte. Pangilinan, double two para sa kanya. Pangilinan, back to Butison. 10 seconds. Butison, di diskarte. Kinakatawan, back to 5 Salunga. seconds. Salunga. And trouble. 1 minute 47 in our third quarter. Basangan. Ang ganda ng pass kay Aquino. Thanks. But there's a whistle. Aquino, first try, malakas. Basket is good. Pangilinan. Anim ng kalamangan, Pangilinan, drive, Pangilinan, sumalaksak, wala. Rebound goes to Cabrera to Marcos. 1 minute 24. 10 seconds, Barona. Wala, rebound by Gutierrez. Sabas, nagmamadali. Sabas, behind the back. Sabas,
Libre si Basangan. Basangan drives and there's the whistle. Foul jersey number 5, Marcos. Gutierrez, back to Basangan. Basangan. Basangan, ganda ng pasa! Pinakilo! 1 minute, exactly 1 minute. Pangilinan. Pangilinan. Marcos. Wala, Lita by Aquino. Aquino intercept ni Marcos. 45 seconds. Marcos, pumukol ng press. Wala. Rebound by Cabrera and there's a foul. 40 seconds. Basangan, libre nila si Aquino. Aquino, layup, wala. Dalawang malaking mama, Pangilinan, 29 seconds, Pangilinan, nagmamadali, Pangilinan, to Cabrera, to Marcos, score! 23 seconds, 23 seconds, Basangan, Basangan, to Aquino, Aquino, foul, at the end of foul. This foul one, foul jersey number 15. Volley shot. Time remaining. And waiting for the buzzer. Marcos. 10 seconds. Cabrera. Cabrera. Tumataga. Mataga. 5 seconds. Cabrera. Tumugol ng press. Rebound by Marcos. To the point guard, Butison. Butison. Magkabagali. Butison. Back to Pangilinan. Pangilinan, libre si Marcos. Pinag-isipan ng press. Wala. Rebound goes to Sabas. Basangan. Cross the basketball. Basangan. Pasa pala yun. Meron na basa. Gutierrez gets the rebound. Basangan. Drives. In the air. Nagmerienda. Wala. Aquino. Counted. Ating labang foul on jersey number. Foul number 3, Lacre. That's your third personal foul and first team foul. Deadlock po tayo, deadlock, 6-8 all. Marcos, to Lacre. Ang tali naman yun, pakainis ang Lacre. Balik na naman ang kalamangan sa Blue Trio. Basangan, to Sabas. Munti ka mawala ang bola. Basangan. 10 seconds. Basangan, drive. Ang gandang pass kay Aquino. Aquino, inside, dito nagla. Headlock na naman po tayo. Pangilinan. Tinitimo, tinuturo ka sa inside pass, Lacre, same shot, same result. 2-point lead na naman ang full trio. Magaling ka na, Gia. Basangan. Sikat. Basangan. 10 seconds. Naghanap papasahan. Sabas. Inside pass, Gutierrez. To Aquino. Wala. Pangilinan. Pangilinan. Cross. Nawala ang bola. Pangilinan. To Marcos. Marcos. Layup. Sinalwa. It's score. 74-70. Sabas. Lugi tayo, Mangka. Bernal. Butison. Butison. Nagmamadali. Butison. Using his body. Wala. Rebound Gutierrez. Ocampo. To Basangan. Basangan. Pinatawaan. Basangan. And there's the whistle. Foul. Sabas. Ilos pa. Pupukul ng tres. Pangilinan.
Sernal, babae. Wala. Sernal. Who's basketball rep? Homework, basketball ko ba o full zero? Kinaklarify muna. Sabrep. Pangilinan Sernal out. 40-second shot clock. Knockout play! Ang gandang knockout play doon! Lacre to Butikon, Lacre, ito sa bagay! Lacre, may talent! Lacre! Wala! Sabas! Basan! Sumalaksak! Basan! Block by Mataga! Lacre ni Gutierrez! Wala! And we have a whistle! Foul number 27, Butikon, that's your fourth personal foul. And third team foul. Sabrep. Cancel daw po, cancel. 6:47. 6 minutes 47. Sawas. Wala. Rebound by Aquino. Shake and take. Score! 1.3. Butikon. Sumalaksak. Butikon. Speed. Buwag. By Gutierrez. Sabas. Advice pass. Sabrek. Marcos out. Marcos out. Butikon. Mataga, libre sa 3. Tupo ko ng 3. Wala. Lilipad ang mga rebound ng sa left hand ng mga Basangan, 3-1, Basangan. Nagmirihan sa taas. 2 points. Butikon, babae. Wala. Gutierrez. And there's a foul. Basangan. Sabas. Didiskarte, Sabas. Inside pass. Look at the glass by Gutierrez. Score! Change favor na tayo. 76-79. Nag-iingay lang Mawaque. Pagilinan. Short bumper. Wala. Salunga lumipad. 2 points by Salunga. $78-79, 1-point lead. 5 minutes, 15 seconds. Sabas. 10 seconds. Sabas, fake, Aquino, layup, score! Pangilinan, nagpunta ng pasa, libre! Bang! Deadlock po tayo! Basangan, gumagawa ng plano. 10 seconds. Drive. Gutierrez. Nawala ang bola. With the red. Same ball tayo. 6 seconds. And waiting for the buzzer. Here we go. Knockout play. Sabas fake. Wala. Rebound. Napunta kay Salunga. Salunga, pinabantayan, Salunga, hindi makatawid, Salunga, Pangilinan, magpapatuloy, Pangilinan, and there's the whistle. Tumalian, same basketball. 15-second shot clock. Tingnan natin na play, matagal naman. Ball!
Pasangan. 4 minutes, 4 minutes. Pasangan. Nawala ang bola. Tumaliwan. Tumaliwan. Inisin muna yung bola. Sabi mo tumaliwan. Isa lang. Back to the point guard. Point guard. Bumulis sa kapya. Pangilinan. Pangilinan. Drive. And a block. A clean block. 12 seconds shot clock. 12 seconds. 12 seconds. Lacre. Tumalawa. Libre. Wala. Salunga. Basagan. Basagan. Nagdaya na lang. Basagan. And lost by there. Score. Time remaining 2 minutes 24. Lacre. Cross. Lacre. Takes. Tumaliwan. To put a point guard Pangilinan. 10 seconds shot clock. Pangilinan. Nakawala. Pinasa. Pagkain ng press. Wala. Rebound. 4 seconds. Shot clock violation. $84-83. Time remaining 3 minutes 3 seconds. Isa ang alamangan. Pasangan. Elospa. Didiskarte. Elospa. Walang mapasahan. Basangan. Nakakita ng buwang. And there's a whistle. Foul. Jersey number 3. Lacre. That's your fourth personal foul. Penalty situation. Fourth personal foul. 84 all po ang ating score. 84 all. Lamang na isa. 84-85. 2 minutes 49. 2 minutes 49. Pangilinan. Mataga. Libre. Wala. Rebound goes to Salunga. Back to Mataga. 10 seconds. Mataga. Muli. Goal! 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 87-85. 2 minutes 25. Cross ang ganang galas. Magbilang na sa taas. And there's a whistle. Foul. Tingnan natin ang pangalawa. $87 all. 2 minutes 15 seconds. Pangilinan. Pangilinan. Drive. Pangilinan. 1-on-1. Pangilinan. Using the glass. Kasama. Tingnan natin kung makakabalo. Wow! Sumunod! Kasama. Dinidiskarte. Libre si Lespa. Wala. Libago si Lacre. 1 minute 45. Pangilinan. Pangilinan muling diniskarte. Pangilinan. 10 seconds shot clock. 10 segundo para tumira. Pangilinan Mataga. 5 seconds. Waiting for the buzzer. Butuson. Drive. Wala. Elospa nagmamadali. Elospa tumaylari kay Aquino. Score! Pedlock para naman po. El finalo. 1 minute 30 seconds. Butuson. Double team. 10 seconds. Lacre, Mataga, Prince, Mataga, Drive, Mataga, wala, Rebound, Salunga, wala. Push forward,
Foul number 4. One shot and 2 shots of Serena. Inaalat, in and out. 59 seconds. Basket is good. 1 point lead. Seconds. 50 seconds. Pasangan. 10-second shot clock. Pasangan. Side drives. Score! 20 seconds. 35 seconds. Sumugod ng 3. Wala. Rebound goes to the shot. And there's the answer. Who's foul red? 5-0-0. Sabah. Stop rep. Foul in and out. 25 seconds. 1991. Wala! Pagdating natin ng ikalawa, inuwi na! Complete! The foul. 15 seconds. 1 second to break. 10 seconds shot clock. Pasangan. May hawak. Pasangan. 5 seconds. It is good! 4.9. Iba talaga ang ilas pa ng Renmar. 91-94. 4.9. Here we go. Rebounding. And that's it. We are the champions. That's all good.